The top 5 moments Fate's 1v4 streamers in PUBG Mobile. Ni ada lagi depan aku. Wah, pergi abang dek. Wih, dia dalu. Dia tengah healing. Wait. Dia turun bawah. Dekat bawah. Diam. Bawah Ais. Ui, rata kan? Serius lah Fit ni? Solo squad lah gila. Mantap lah Fit ni geng. Tu Fit dek. Oh Fit ni ke? YouTuber tu. Pau. Di atas lantai 2. Jalan. Di sebelah mana? Kanan. Di atas. Watch out! Wah, lama Jang. Depan gua nih, balik box. Wah. Trên nữa. Trong phòng này anh ơi. Còn đi đi. Ơi má Dương anh. Mẹ. Còn cái này chấm máu rồi. Rồi để Còn một thằng đây cô ơi. Để Gạt đi. Thua không được. Hai thằng ba thằng đã ép rồi còn gì. quả dưới anh Thành em nghiêng người không có được. My last smoke. Do you have a first? I do. I got one. Oh, what the fuck?
You know who this is? I got supplies. That's Faithful, whatever the fuck his name is, I don't know. I didn't Oh, even drop see that. shot. He's either. low. He's up. Well, He's okay. low. Both fucking drop shotted, but that's the funny part. Okay. 뭐였지? авчир гэж бодсон. Тэг ба. Наа чи ганц шотгонтэй алчаач. Одоо дахиад одоо мөн өглөө. Нэг шотгон хай. Хай гошлоо. Йоо. Үн байлтад. Та бандаштлаа. Ямар. Е. Гэнэ. Иваа ito битгий дараавчлаа таач. Сайн байна уу?